Rich. You mo notify when you am remember. Me chiamo onyanom. Inde mo komo kakra. Ese me pese be dwere mo ho kra, ese ontimi nwene wo ho. Eba. Na lo he. Nti ne mranti brem ni. Anyway. Mranti brem ni da ho. Papa. Ai. Yo. Enyanom me chiamo wate. Me chiamo papa sante mine adehye me chiamo. Na me da nyame asese mu nyina so mo ho ye. Me so me ho ye papa me ti asondwe mpoko. Me se nansemu nche kra. Na nsembi esore bai. Na kwane ye fa so bai no. Ma sebi enyado sebi akonto ani abrawo chia me din kopie mu ewo bedwa bi orum boy ase he mam be kasai eche no sempi kobebai emu entoho enimu nipa mu nkyerase na mpanyini se obanyansafo hoyi yebudi bani enkana sem sebi mi yasantini bentimi ni nyansa pa na mu kurunso na mayese ka me pesa santesem me de me hu bewurom bio ti be kind me your 4 good hours video 25 minutes video editor ho na me ka kasa kwa bebre ebu ba hudo bebre de ka min sema hudo bebre editor ho ehye bose asantesem men ka bio me ba be kama bakosem be so be camera na me kama bakosem ya me fo bia ma ne maso be wi na me dum made na me ko na nka me ka se masumbe dweme na nka de ekoso no oye weni no na nka so ate se ne be ya saka se fino enko papa santememu na menua esa se nipa bi mpese me ombe ma me masum atomenti me so me mo won masum nta wono enkwada ka chiri. You're very careful me ho. Obe frɛ honhom ntokwa. Wa me frɛ honam ntokwa. Awu se me ye obi a me bu me hunti. O message a obetro e wo me kasa ankasa me message mu no. Me fa me kyerɛ obi a. Ko obi a ko de abekyerɛ. Ba wa ye se wo tokoso, wo huru makoma, but se wo pia me a, you will see my black side. Eti shohu ye na menkan hwade na wo obi na wo se dankyra be sore no o se de hwe mo hwe atworo bi a okotworo gu ho mo hwe wo se ono nkranza ka chi no ana ono ti YouTube ye video semme mimi di sun pa chawo eni ti wo ye video no na santefo se memenya santene me dankyra ni na dankyra fo se wo efidi platform ye fe no dankyra be sore oh wo efidi platform ye fe no dankyra be sore maka kira mo se sa platform no you shouldn't follow that platform wo nyina ata santefo enu ti na sa asem mi betwa ne tia no isa sebi so hene ba media sebi enyado me mpese me use word bia enye fe hwe o se yesrew she insulted dankyra hima in a 2-hour video onye dankyra kro beso ena ofiri yenimu no osura yi no na assassin so apa no nananum enimu no nananum ni dankyra be sore me basa me sa kan dankyra be sore wo yi na wo sende ye no a enkranza ka chire ede video ede mame no me besa me ka bi o chire
or say yesterday she insulted or say yesterday she insulted Denchirahima in a 2 hours video. Onye Denchire kuro beso eno ofidi. Enimu no osura yi no na assassin so apan na nanom eni ni. You see? Memi ni munyansa sire munyina. I will say, the video I'm here, you are sharing it everywhere. You are so happy. Munia J. Nasakamuti. The velocity and the content of my words are kebe boamu papa. Isan say, I am so proud to say at least I have wisdom. Mini sheo, but me with wisdom. So I didn't know, say, Naminim say I'm that powerful. I was underestimating myself all this while. So if I actually made the video, na me pardon my hina chawa. Boni be pa nankane womu. What is wrong with me? Kacha wa hina otia kunyare say, Nana, menya obone. Nesu ebi amafomo. Eti mfumso bia ebi amaye. Facha me ne momentan. Abakwa semu na distorted. Na wochia no. And na me betene no. I'm in town. You don't have a concern with that. Huh? You do not have a concern with that. Now, then Chabe, sorry. What's it? Oh, catch them crowds catch when the video as I say, oh, what's no? Mimi did then Chahima temo with 2 hours video. Na Meme nye denchire ni denchire krobe so na mimi free. Muni meme osura yime. Ena asase so yime na nanu ni mimi bedipa. Ana won kwanza ka chire say. Obabi the confilab. Eti TikTok video so. Na sa obai wosi odenchire ni denchire fo apono. Ena asante fo so apono. Eti ye pe ekuro bi de na ade na wuram. Eti ye de ne behye Efense ubo kuro bi din wo ho. Eti wo pe kuro bi e de mema wurum he enkwaza ka chire. O musemu na mukotena ho na musemu pasumdwe. Na mlante hene e na ohene bani mako. Ekotena ho se ye pasumdwe. E na Mr. Nick Danso abiam. Ekoye dwuntera ni se ye pasumdwe. Menka hwimpo sa memprasum bie so na me be video etne ensam no kasa na wo video ni mu no se ekwa be so na o kasa we de tie kira me e na ohede ba media esoma na media presenter bedi matem tie nyansa bedi matem be kire se meme evangelist na meme video me ye na yes kura nipa 120 na he na nimpo meme sha ase be ya sante 7 no be he na meme nya santeni me ye denkyerani no muntie me video me ankasa me kasa me ye denkyerani meme nyansa fo pa anu ohire ba media so be so ono ankasa ni media house okotena ni media house anu o ye live e wo YouTube so no ono so kekensem no ka se mekura meme nya santini me denkyerani. Meanwhile, na mrantie hene waka 2 times I want a live video so. Mame che onyansa me wono e bia wu ni bi. Nyansa me wono enie. Ya sese wi ase woni mama na won sa ama amamere. Na woni mama ne enso a yensa ama ne. Wo ohine ba media nimpa se wo so otimi kotena wo TV kese no so aya me hu video babla Mr. Nick Danso abiam afra mo no mo ka sansem wuyi no aya me sanya sa da no ana mbe so camera si mo nim na mo de sa advert ne bre nkrofo mo kasa wokokuo mo ansa edi nkomo wo chire bebre ene prince mu hyiae ansakwa da mu nyina mo be hia de camera beto mo so eti de ntina sa abre no a mudi nkomo kokoa mu na munim se
Sadie woni ye pese ye na woni santini bia number. Woni obi a wote social media su bia number. Na wotimi su nko obi afie nko bunu amane nti. The best place to start your 1,000 journey with 1 mile no. Aye wow TV channel na afide ohu nyansa so wo de be da me control to me no ukotena so no. Eho na ka so otena so. Wa anya ne saa ena abetena bonten ena kasa we no nyina bebae. Entwem enko. Na nienti a meme ba bonten eni. Ye santini obu mi ba meti ase. O kama sema meti ase. O ha woni kire me a minim de opese o kire. Saa so ena obu mi ani kire a minim de opese o kire. Eni timi hu sa kasa na ikoso. Ya se bibi free. Wahiri ba media president na reference chancellor J Amasan ho efi na no ba ye no. Me yedin ena ono kasa ageni mako efi na no ba ye no me yedin. Efiri mianti ano emranti ahina no ba emprenu no me yedin na mamenche odi enti ambe sa video no. Esanse abra obiri komfo wone na se tu odi kan ekekere won masante man. Asante ma constitution mu se asante yenkai. Asante kai yenka no ene se yenkai baby obi firi yenkire obi ase. Esanse obiri nim se ebra be kire obi ase se pe na dem papa mu yawdie e de ba asante kingdom ni mu ti beto bra bi e be kase chobo yi mema mela no afi na obi etwe no ho na kwakutwiafo adoso esanse ya kire bi no asenti eti aso nyansafo am ya santini ba na me na nadupo wa echeche dwoso atwetwe efri denkyara betwetwe ne yakotena wonwenti minim se ne yewose me handle sa kesi we sani ebe ya enkofo nsem pi ne nsem bebere mba na afi nko papa santimemu ama yawdie bia ma obi abrabom esase ewura na ese tu sabi okana santima abom odona santiman wode dodo na kyekye na santiman yewura na ase tu nkyira entsena bedwa bia seda anasimpie bia soda enkyire obi aseda na yede na ye ne a yai yetia santiman ni mu no ye kire obi ase ekoba sade papa mu eba santiman na matamfo nso nyae enu ye fen divide and rule etiama medwene se ade adwene ne botaye ena ohireba media no wo because o papa yo hene a e wo so hunu se ahene ya mu no akoakura ye de ne ba fie to de ba fie no oba wutu fie a ye nkyere na se eniti kwa be so na akota the whole of big media ente se ko kire mase abra wo hu se media obi atemda abra wo hu se meto obi hu da na emom abakosam na meka na posta manu pa kofom kwa bi so na officer anya wo da wo hu tumi se de o kan wo abra wo ne Mr Nick danso abiam si an se asabne ba nya nipa nyina be wo de nti video ba ko na miru be pia bonten ne basa ye be fa kire na ye na enwanu makasa na ye wo ye ne sa wa anya ne sa nti ma medwunu ko che se nipa yi wo wadwene bi nti sese me hunu kwan a mefa so a mekasa anya sa santimemu be papai anya sa ye wura boa no no na yai na anya boa ne ye boa no enti me yedin na ne ma be video no me mpesa de mu kan ye ne be ye top bibia fe no top line a be headlines because a be headlines say pe ne ye papa santemu esa sante no obi oyebu ganza ay fan say obi oye dagati obi oye sizala obi oye frafra obi oye gonja obi oye dagomba onum nyina agitum so me ya santefo ya wana fana fo onum ya santefo ya okorongo fo me ya santefo ya onkrofo bebra onum ka santeko no woni nyina ye frɛ ho santeman eni sisa wo be kasa asem wo kyerem na me besoso na agent na ha seni pa no wo nkyene a na bibi ana obi kura sori etia santeman na wo hunu a o meka ana se bibi po ba na wo se otigina eboa santeman o moa because obe na adwene se mi koye akire bi na ye be kyerem ase eti minim sani amumu bi nso motie eti obenyansafo me say me kano be million times awo video no say ye buni be na ye nka na sem
mema wonfa saa de wei ne saa asemu a wo mrantie na JM no mo hyase ade mo topic oye denkyerani me mpasa saa de be yentena ha na tafo hene ene na de hyete a ade no mbadwene enka wi hene ene na de hyete a ade no mbadwene atwomafo ati ade no mbadwene anase all the denkyera enclaves including Fiepre all nyina denkyerafo ade no mbadwene eni timi hunu se me so mo so se pe enu na mo begina so de ata apapa santema mu de tan abeto santema nim akọ akire more than we can see esasa santema no yede wodo yede bia koye yede ade bia edanso ende rekira santema asantema nim ba bia wafiri asantema nim ba bia weda de asantema nim ni se ye nyina ye nipa baako ye nyina ye wura ene na se to abebi onyame kese ye nyina ya de nyina ka ye kra bomu ene sikedwa ene ti so obisi wodo asantemania no obisi wodo sikedwa no obisi wo suma santeman no obisi wo sum ye wura e wo se wo ye ne ye wura pe bible krase se wodo me adima sade so di se wodo ye wura na wodo sikedwa da santeman wodi amamla ne amane a wo santeman so etimetina akire din na me hu se dabi mayo ba awose me ye din na ba tan de we nifu bebere ba na amansa no no wo kakọ akire bebere wa hwe a na ntitimu ede wo haw afi na free social media so na ekoya dwene pobia da nipa tim se aroba we ekura hwe ababa aboyi ebire bi hwe se ne oyeye esonkrofo bi nya no so de mo ye no desa wo se etwa ne tia enitina me ba bonten me basa mu ja mo kasa ne mu ntitimu ene comment bi adankyera be sore ye yenti ne nkranza ka eche sore what YouTube so wona wo se wo spiritual fight ayeda na ye physical fight wa ba me private mu nyina be spiritual fight ayeda na ye be spiritual fight akwa be so na afede ehona mu na wo kontokwa no wo sa bebu sai abakosem ukotena page bi so dwawonum sabe mintimi no nka abakosem me catch o se me be ye life catch o se opa ye nyina ye mla life ye gina skin ne so obi apagya ne nsa ne ye wei ye busa wei no aka na ye busa ne yaka wotimi bai wantimi ama but brana ohun se me ba bonten na sebie anyado ntawantawa kakra abaye anuanom no ntam no opese wo gina so na wode ka wode eye efense entatai na wode yesabi bibi ti se wo wadi nkunim ben wadi nti manum asem na ma wodi nkunim Mimenu masem ene ma wodi nkunim bose. That things I'm too powerful. Na minim. Mama nchiro bibi ntia. Sabe pana na do ma hena chewa. Osi ade ye adwuma bedu. Me pana chewa. Boni bi enim sabe pana chewo. Ade ehu ntia. Esa se. Osi ade adwuma bedu o tichi kasa mo meka ye no ase. Mese media menya ne boni da. Manu ntia ne da. Nemum ebia mafom no kwan bi so. Nemum se mafom no kwa bia so onfa ncheme ebia wo so abakosem ye distort no dane no ye dane no na me betre no. Yes, that was a conversation. Me wie na me brother daughter ade brother daughter na no ni matemona no odi matem semo pasum bie but mo na wo mi tse what mi koye video aka kire me say ye di ye wuratem na sabi ye nyanum bi so no pasum bia meme na mabusia se ye mpaso bie enam social media sikenti obanyansa fo ebu ni ben kana sem meta asidi nam se video yi anya bia nipa bese apema hwe emu empe bia emu ohamienu nanimo ana ohamiensa nanimo bia ohanso aka na ominimo eniti di okay obetenchane ya na wafa say asempa na so woro no wote ho no mpasum bie ba kokora sei asem bia na omise wa bedi ho tema me panimu ti se obedi atema ton ontu foda eniti sa wo se ye di mimi wuratem na obisi ye pasum bie na wo se meme na mabusia na se ye pasum bie sa wo te twi nam ka kira ho no am se twi no wanti ase
me say kachiri brother daughter mama ba me ba kusi two face munyina sana mo ko ama me are won titwi wo ho me se na minim samo ko ama me eni ti me pam wa che oboni bia me maye muya mfa nche me esan se eya mo na mu timi atempa na me de minim watem no benyansafo yebuni be yenka nasem asema me kan no adamu ntitwi wo ho because twi no ye modea na ye pasumdie empo na se me mabaye video edin kabo mu ba se mu ye video ameforo so musum ye video ameforo so a eye den na afedie eye victory eye den na afedie eye atwetwe eye den na afedie eye entata ene hu video so ene hu nsem keka sana odboga de opportunity na se momo mpasumdie mimi mu nyansa me ya dia me ye na kwaso esa se me ye batan every bra moko ka semi da be na munso kamle ni atemda da be pa na munso kamle eni atemda when mun kire me aso ya kachira sante force omumi won ma no na me de me dan sa sante fo tie no omumi won ma no ne se anya bia edi paboni ni ne to betwi me na me kachira wo esa se beto bebi sa ni paboni ni kro na atendie no ontimi nyina bio kware dia ensam won mo kan o mo di gumi hu fi o Facebook no YouTube ne so mame kasem fankyere mo me ya wo me santini min suro dom ana sem bie no abeka be me ye wo dabi esa se mu bie no amaye ene ti wo dan cha be sore kwotena kwotworo se yesrawo yenimu no why 2 hours video they did dan cha him atam ayene fa video no be kire me baby kura mimi bie ma no di dan cha him atam no bra be kire me pese odi video kura be kire me se wo se aboa kwase a wo de ka kire obi fabra be kire me ana wo so wo sura yi me assassin so yi me na nananom ni me bedipa he dan kire be sore wo sura yi me yet esa se me sore ye me mpo miam timu se eniema toto yi asomdie wo ho asasun so yi me yet esa se mian kasa metena se na me hwa nananom bo me ho ban me da yasumu me sode me hu se nananom bo me chidom me sode no pafri me kateso me hu se nananom ka me ho eniti me mpese me memo obi bia la kwan am underestimate the power ye nananom de bo me chidom no da bi da official besene ko e why be pacho Mimpese obi ba underestimate me nananom e bambo mo de mame enti dan cha be sore osuru nyimi o santini bi ampa me santini bi ni wo apa me asante for 17 million se emu for pe betray me a eto me ma farasi for se mama semnie mu a na emu about 16.9 whatever eta machi ejimin tantane bamba ade na kire so osoro yi me osoro nyi me na se kura na se ni munyam onyankopon ahye me na me wo ho na nipa kase bi afre me se na kase bi pese o de me kasa enam se obuwa wase eye ne kure wose me nana miawa no wate hwe na wan kasa bio na wa kire se odo asantemai na wa kire se wunimde amamre ne amane kwan so na osua ne hene mesieja me pato minimu o wose yede ho eya hwe oda esumu yi mesina na me da ase
Eni ti asantefo mpa obi no soro yi me. Asantefo na o soro omo mpa me. Asantefo mmele me kura ya da. Seme me yebuzanga ni kura asantefo omunuane me. Me adagati ni kura asantefo omunuane me. Eti wo soro nyi me danjira be sore. Me mo rusie. Enya ho se wanyame na wunyame. Ayamia na betna ha na me video. Semi nya video mfa me nua mu bia maso. Ene ti yada na obi ayi me nua bia mpa me o. Samu adwie mu se ma ya nkonam a oboa. Me nya ankonam. Ana bibie ni ho me betna ha kan ye se mani tro. Na mani dabrabasem mentwa nkontompo. Na manya kakabensem na manu antia panyini bi ade. Na enokro trodo na me kan ade. Edi enti na osoro yi me. Asante my dome. No mama hu se sabi asante fo njaje because of money. Omo nyaje because of say ahunyade na kame de mini hwe. Sabi oba hu ma de akura mini bi. Na so asante fo amahu se omo nyiane me. Eni ti me hye ase a on be so mi mu amma sare. Na me ti sumu so a omo de o ha be to me so. Etie dan chabe sore ne enkraza kache ne World Burger TV osuru nyime sasa santimai onomo mleme oni message saminya metimu sam say hey emu achopa eni mi ankasa mi nuanum esu mama na kame kan ye no kame ma ha bio na so mi nuanum bisun ebi te Ghana etimi ye audio etimi the family messages so I Facebook so all because of say they want to hear me. Asante manyi me. Asante madome. Na me susu me do asante man. Isa say eya asante man na me be wiase. Ebia mu so efo mu nyimi o. Efo mu nyime. Isa say nananom tamachi. Minim nananom sebi anyado. Nanama konfo omo ya no kura konfo. Ane nanama bosomfo. Ane nananum panimfo omo ya ntakrayifo ne ehunumufo. Ya wo no freme. Eti asase nyime. Asase so nyime da. Esa se me na kura me ditia fo no. Me make sure say me nyi obi bone na me nwuna dwen bone wo mtirim. Ene ti muna osuru be yimo na asase yimo. Mona motimi die so na mo pe topic. Enu ti na me ye ntem chason because me person benya topic. Na mpesa mo de papa santimemu. Fia men fi nyina ne chambe pa cha wono me pese esu twa. Na obi a me kase. Eye ma me hwe me ho ye. Ene me koye wo ya me minim nyansa. Sansem ya santini ba. Me mentai ni makon. Ma men kan kire. Wa woti abontin na ofri se tawantawa basantifo mu ntino eye wo se onse matira ba bi kura ka kire obi se onko onforum ni makoda dabi menye bi ene kura mi hwe ni video ene ya mi hwe ni video okọ konfonoche teaching hospital na okọ ba bi ana konfonoche eso ni sie no so side ho esia no interview aduma ka se kese hene me hwe enso me shay na mum like na menti me like because of the oye minti ezima mo nwene se metan wo hene bani makon da bi ana mentan wo bi biala wono sa brante ko betan wo didi matem no se dia mo hwanwan no mentan no anye bia na asante flag si na chi eti mente se mo men papa asante mu ma enya osoro afuma de enyefo ema obi metobi enna me so da Sebe papa santim na yefo de na yefo no bia betobi da bi na se ya me ko mranti ahina yi so a wo ka asem a me kase me kan se wo so a me ma mo record do itu ba bia se ye ko edogwa ba na nako wo ye minua ketwa metim de ne nkontokwa wono no wodidi matempi wodidi matem eso se ma betena reply no me reply no because Abra make us and make catch us a bad time.
wotimi wo ba papa ne ba bone ene ti so wo ba bone a no odwunso gu sere so a wotimi ntwa ntwene opepa sani asantifo bi ntimi ni matem no sa na obi so betimi edi matem esa se ye frumu ade ba ko ebi eye ba papa ebi ye ba bone ye nyina ye fremu ene ti ma wo ni nye obi na to no nyim se wotamfo e ma woni nye me ho mehwi asia mesa masori biem metisumu a yehowa ne me han e ma woni nye na abeka so osoro yimi asase yimi osoro nyimi o na wahu oba te se oba sabi oba nkonam te se me a mabetra social media so minim so hwe na masante sem ti meteso ro minim de akọ na asem aba me so a hwe hwe ne santifo hwe sibi omosia emu hwe se de me nyam man me nyam omosia guide me ho na hwe ya anya me fade na be me fe se we ya mama anya prouder na me buniayefo se we ama ma hu eni so me nua binum eni so me a na me buniayefo into osoro nyime assassin su nyime da me wodom won mo doming isanse woni pa bia timi connect woni pa na odi ne kura woni kura die ebe bokwan ato wanim minyanu mo onum ba yi su nyina no obi amafom obi die me ye nipa na so bia betime dia dance se me ye no kware fo me de masante mai ana me de betena ha ana mo se me nkwa evangelist mo fiti kan ye ka mekwa aka mekọ me pastor sa eye audio sakese se di mo afam no mu nyina me ye bi koma wo mo me pra wo mo ebi wa me fi wo mo na sabi social media ne sofidi de na ska wo adi jagebo social media yeah will be my coins 100 coins £1 never 100 coins £1 and the niti na me maba betra ha oba te se me asabi manye bia kora no sebi manye bia no me wokuru etobia misia wo na me kunu opamene medin komo eso sentiment mintimi sore wotim begina gate ya na maye mani sei Nimisiwe sani asantima do me no sa na me kun do me papa ene didi na sabi bibi ba ya me sabi minim sabi nim life bo ene de yes na mom de wo chese say YouTube ane social media TikTok sikenti na me kura TikTok no me kwansi na gumi no me sa de talk gift check because me de yede me de go to moko ana me de go to ntozo ana me de go to nya adwa ana me de go to kobi ele na me de ye e basa wo kira me adokura ni obema obi 1.2k no kura next wa ma oba me say £10 I think so and look say why I didn't know we that's what just say odokeke no mu show mbe so mo kira odokeke. That is the problem. They want to show love. Eka obi akoma say on show love. Anya sa wo abusa ho say sebi anya ado sebi akonto. Sa me betena ha etobi mtimi tena ha say sawes. Rade meto tobi ameto pa ya na yem ya na me ka ba kwasem. Kwase na me yansa, kwase na me yansa. Etu susu ye pa ze. Sa ebia £10 na meba betena menya no nti e na meba betena 6 good hours abra me 12 hours na me ye no mewie me 12 hours no bese £165 me se ne de mato ato achene every hours so na ma betena age £10 mode mo ni mo bia mo fa na ko bi wa ho anya mu anane mu kanti e na me jai ma bakosem ka anya no Nemum makomemu bese wo susu ye wa wodwene ho se me maye obone afa cheme watina se hwe wakomemu machopa no amede ato abonten wa hwe wakomemu
Say, comfy love, my why me bonne pa. Ain't ya chop on the odia? What say, Jino who quite say, many a baba oh ya one and yonko bonne. Say my yo bonne que biala so. Me de matanase, or the boyeni, my Jimmy from Swatum. Be the case mu do, and wakasa. Say my yo bonnia. Facha me, na we rusi boni huru no wim. We are urumi who kwa beso. Nyasa unim so mfata se mpo cho na. Umfata chopa no. Ya ase akoye ntase huro. Eti wura huru mi se mapacho no opasumdie no. Ase e kire sei. Isa se kam die minim ne se. Asumdie wo hoyi ene chopa ne nam. If there is no justice, there is no judgment and fairness and peace. And it is a mimiti ha. Obi say, Wumi ase me na maya gangari ane me mebusia for. Yasi yempe. Peace. Me ba ye ma me di na chini ye. Ma me ka bibi ma nkyere no wodidi ma tempoto. Aso me say. Osaje fo adwuma bedu osi ade ayo. Ma ye obone a me nye obone enfom so na mafomo. Na mu mabakosem a na enko yie no na me betenetene no. Na na fache me. Na na kora me gidi ye se obetie ahwe. Kwa akoro free se me mafomo no. Abra wo bon krofo di no se me di amem because onim se me ni na temda. Ebi also mo a me bom di ni nyina me bepa acho no. Wo abetena se. Wo busa won se e dia bone na comfy love or dia ye me. It is so fruit say my obone na waje acho padatum na sumbie no aba. Ana we e huro semu a mo ye video o se mo nya ne TikTok izum da good YouTube ho. And a comfy love is crying and begging or we and a comfy love is doing this. Na kaye pasumbie na mabepa chowa. Wa usum pet YouTube scan. Mo twitwa na simesima de akogu ho se mimi super chow. Nanya asumbie nya chopa. O se mo de man patcho, you don't understand the peace. Ensu Shela ensu na with the due time me post the whole of the video. 4 hours video me posting in to series by series. Just allow them to do what they are doing and don't cry. Minimum enti ame yesa me nua ba ensukra na manyesa kede empapemu beto santimem. Oh, think twice. We did think twice, so you need to understand. I don't know how. Why? You shouldn't let things bring your spirit down. No. But you should rather let things empower you. It was a long video. A very long video. Containing wise words, proverbs, a whole lot of proverbs. And so me see so was awesome. So that very days, over 200 and something people was there. And it was sister me ya kwara so. Me ya dear, me ye. And it will be see me ma pachowa. Now was so pasumbi na ma pachowa. Now I see YouTube until obi so ompana. I don't know you church asem no de akoto odi ahurse so obi so. Enti wan na pasumbi no. How? Because that is not a video. The full video are there. Madam Lodu. A whole lot of advice, a whole lot of sections, a whole lot of experience, knowledge, and also be. Obiano also be unkwana betiase. I did not even allow anyone to interrupt me. They say, do not interrupt me. Because I didn't want anyone to interrupt me.
The heart of a wise man or a woman understood how the sea rose. It's just like a tender. And when it begins to roll, no, they know its consequences. And it's yedin. Mema adebi a uhu ya na otiye no ensheki. You are still an Ashanti. You were born a warrior. You were born a brave person and a wise person. You were born to conquer and defeat and control and take over. You were born as a survivor. You were born as a struggler. You do, you conquer, you struggle, you survive, and you succeed. You are an Ashanti. Do not overcome by words that can influence your spirit. Always focused and hold on fast because you are an Ashanti. None Ashanti was born to lose. No. We are not losers, but we are wise and thinkers. Do not let anything you see, you hear, take over your feelings. Words can be opposite of your understanding. Words can be a poisonous that can spit and that can hurt your heart. Do not allow words to overcome you easily. People can twist words, but it's only the wise that understood the parable. It's only the wise that understood the rhythms. It comes with a lelical. If you are not wise, you do not know how to pray it. I am okay, doctor. Anything I plead with you, say, whenever I'm talking to you, I bring be a bonus and no kasano. Ti kasano ne full kasano. And yet ti kasano no full kasano. The trend of that words. Because in penny for say, ends justify the means. So what me and take us and follow the channel of the language, the body language, the eyes appearance, the eye contact. Look at the eye contact. Look at the body language. Look at the facial expression. And understood the language I was speaking with you. Otherwise, you're not listening. Unti. And tobaha. Onya bahatoni. And tosini. Unye sintoni. Entare home. Onya rehutoni. Entomre yum. Onya mretoni. Enye mre. Isasi ya wasantini. Koku wanim. Isansi ya wasaku. Dinkunim. Fanomu. Nefani boom. Ya ngo se. Obini wuso. Nemum, I will urge you, say, asum be obi esikino, you have to let that peace avail. Let that peace avail. Na yan kasa santifo no, yenye ye fie ye. Si etimi boabo efi anu we are, then we can come out strongly. Adie bia o hene be media wa ye bia no. Forgive. It's your brother. Adie bia mesoma ye bia fa cheme. Mesoma your sister. Anya bia wa bia company wa fa nipa. Ochi onmuka. Menim say ya udie isa say won admit any mistakes, and that is the sudden part. Ofri say me mum na my mistake. But he have done a terrible mistake.
Sa ukra wo chiri obi ase. And it's a message I will say, we should all come together. Naki. A video that is not the whole video, Naki. The video is longer than this. Now, do not worry. Boninim, a chop on your bonio is rather strengthen you. A chop on your bonnet. And your bonnet. And it's mestre say, Obia beba form. Na, and from so by, medie, munina magia to say. And near ma who do be brought metiasi. And tea na yenti near ma biase. Na mamu on subscribe or hin by media, mamu yesa. Anye be a fast anti-food show on muka. Said Jumana no dear Empro, a Santa 4. Now, what do you want edit a shabusia? Na yes, one near boy, oh, subscribe or washing and a boy, ain't he? My emfa from so a home and punish innocent people because or him by media and acquire an idea, and your woman and acquire ye. Anya be with you bika. It's a messerable. It's as a quabi person of phone or the topic every time in Kranza catching in order building a YouTube account. Now we own a wasn't cat or him by media, no castle, a Santimabe Jamia man. No moon Miss Santima born on my home. Nesso so, Sebi, a fum kuma and fum ya. Or no see seven or no gin some I am from so because one tema say. Yamo being fast Sebi and Yado. O chiame sebi enkasa emfa kwa bi so mas kasa twitwiri ma ebia wonim se kasa twitwiri eso kasa twitwiri o chiame tu na danfo oya de na omoso wo ahemfo atena se brayen ka wo se ai munyai mecha me yewura ba sabre ne yewura ko akontum kakara mecha me yewura ba oba me amekọ no wo me danfo ti me amekọ no na ko kasa Yewura ba no bete so wo ye no yonku nti ye fa mamle ne ama no yeso no se da bi wo ye no yonku nto obaba ho no aba be kasa yewura se wabodam ade yewura tu na de yeso a kire se ahini emu no sempo yewura no kasa bedwam emma bedwam na so mesra mo ene die na obu okwan so mo hwe yie na monso amon sas o ma on subscribe e fense mon subscribe ohine ba media no ma monyesa mon subscribe me kura na me hwe ni video e kumfuma yonkum nwa you shouldn't do that kai hu se otwia santefo ka eninti ma monyesa isan se kofom a onya sika na odi atwia won muka e basa na ye boa santimane na ama akoso anase ye bre no ase ebia daachi bi obehu ne mfomso a woye ofoforo nso behu ne de na mfomso no obehu na be masomdue na ba na so won subscribe de it doesn't solve the problem what do you also punish or here be media no o punish enipa no wafa wo mu nyina because so wo wan hwe ne mo ama advert ama ekwa ba so no betwa na wusuka obetwa lady bakwika ni de obedi matem kwa ba so be fa so twa neka so wantimi antwi omuka abeda no matimi ahwe omobusua na that means ye boama poverty rate na wasantime mun adoso so eba na djuma ne dia we should take the djuma aside na ono ade personality na no obibi kan ono na obibi aka but djuma ne dia we shouldn't do that mesramo because ekobasi ya ebe ha dwene anye bia wa create employment
marketing employment. So I think say I watch him today. The video I watch him today. Abra all interview na na do makase kese hene. Na na senso kofo okofo. Asenso kofo na me chia wo. Sa so na me hu say komfo no che sword place ho. Me share no. So at least we have to promote the job. Na adwuma na timi akoso na otimi atwa wa keska. Me sremo. Oye nipa ankonam adwuma no so aye company. Company ni different from adwuma no. Aye nipa no. Wono otwe nipa ka. Onye sika na otwe obi ka. Nipa otwe omo ka no so nyina ya asantefo. Enti please. Me pamacho. Adwuma ne de enka ho. Enti men ko on subscribe it. On se men ka bi nchiro bi asa. So men yes ade. Timi srawo. Me dem so obi kura obaka so yihwe animo. Obi ka san and I would there. Do what you call it form. One sense form. I'm telling you the truth. Because nipa no ochia omo kan. They all mattered. They all mattered. Me betra de bia. Asante YouTube ne home page na promote. Aso so ababa we every se sa page ni nyina e media. So betra na bobo page din. Aso me media kwa me mu ni din da. Betra ha me ka e fa de say opimso TV radio. Yeah, wo Facebook, YouTube. Na maka me asantini wo Facebook, YouTube na TikTok. Na maka da Asante Nation wo Facebook, YouTube na TikTok. Na maka Asante Machidom wo Facebook, YouTube and TikTok. Na maka Asante Heritage and Culture wo Facebook, YouTube and TikTok. Na maka Asante Maso TV and so Facebook, YouTube and Mpomponsuo TV. And a friend say Asante Ma UK and Nyansapo. And I mention Paris Multimedia. And a Royal Palace Multimedia. And then I have me wooding some subscribe. Na mo follow mo. Me more media that. Me can one day crab about me aga some me more be that. Na me more be so that. Obia nim say me more me chani din wa hada. And the crab preaching chani yawo. Na sister me me kuma yoko. One Austin Opoku. And sister was say kuro mo ha me. Ena me di bi koye e friend say YouTube no. Ababa obi de nana hima. Ababa no timi di matem papa. Enu ese obi de etie fra maigre. Chia. Wo tie fra me fa wo so wo yere. Wo. Woni ensuade a woni na mabonte. Da be na hu se me medina ha me di mpanifo ate se wo so da di brunfo atem. Da be Mini brunfo atem da. Mini brunfo atem da. And the same be asan ayi atamfo ani be wu no. Mo me pekwa bi so na enka ye ho mom na atamfo ani ngu. Because they are rejoicing. Is an say twa ye ho ko. Ya se wo. Ye twa ye ho ko takwa. So please, for the sake of me, no, a door assentimenti, we should do the needful. I know a better daughter would dim at them giddy. Assume ye pa, attend ye would no dimmy. Me try me crochet PDF and I say, attend me and no would dimmy at him the kito. Assume ye no, 1 year, and I got on my home. Na no group we saw 2 days ago. Omu group. Omu de mato no omu di matem. Ateni. Kai. Asumye a omu panano no. E unia. Ene pia wa mo omu. Na opasumbiya. Na obi kura twa ho ni nwie ko. Se e pasumbiya. Anya mo na wose mo Brazil na sumbie ni adwuma.
years ago. No mama bati ho no de kotoko hema to ho. Atenie wo se asanteni mia na no. Akwa beso. Aden. It is not easy. Because omunyai a habit. A habit. No mo sister ba akubi akoka bi. No mo sister emu. Enzo bo a wose bo. Chare. Ebi asinye do. Hey. Meche PDF o mi ya doctor. Nye obi na e ka kire. Me hyase. Etinye obi na e ka kire me. Eni ebi asabra no mo ye na wu ni online. Me hyase ho. I was down there. Yo, eda wase. Otwedi ampo Nyankopon enhyira mo. That's the mission. Naki, please. Freedom. Or see, you are welcome, my dear sister. Oh, Susan Ara, we now cast me cop. Minyankwe, Mr. Quanchewa. Now cast me cop. Minyankwe, Mr. Quanchewa. I'm Titan Quancheo. Hey! Go for it. They want to come in. Okay. No. Brempo. Na ka se me ko. Minyankwe metete nkwanche hwa. God bless you, brother Akwesi. Hey, brother Eno, kwasi mention my name. Why? It's a Rosemond. It's a Rosemary. Thank you for coming back. I am always back. I am always here. Because mama back a message there, bam, you know. Especially one more for Facebook. One more for Facebook one. Every day I go. Hey, I'm on you. Mother. Obi me ye audio 2020. But the papa go for. Ewo Facebook Messenger ho. I am grateful. I am very grateful. Okay. Well, let's do it like this. Ate.